twongeye kuba ikaze kuri GIHEREREYE Estate ya kampani yanyu ibafasha kugura cyangwa kugurisha ibibanza cyangwa amazu yanyu ku mafaranga mutasanga ahandi. Aha rero muri kumbona murabona ko ari mu muhanda wa kaburimbo w'abanyamaguru ndetse n'imodoka. Ahantu rero ndi mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu murenge wa Mukura. Nkuko muri kumbona rero hano hari amabotike menshi, hari amamoto, hari amamodoka, mu by'ukuri ni ku muhanda. Ikindi kandi hano ruguru yanjye hari ishuri, hepfo yanjye hari umurenge wa Mukura, Akagari ka Rango A. Mu by'ukuri ahantu ndi ni ahantu heza cyane kandi ku muhanda. Guess what? Mbazaniye kubereka ikindi kibanza cyiza cyane kiri ahantu heza cyane kandi ku mafaranga mutasanga ahandi. Muze tujyane tujye kukireba. Dore ngiki cya kibanza cyacu rero muri kubona ukuntu ari cyiza, noneho ni ahantu heza ku muhanda. Mvuye hano ndi nkagera ku muhanda ni metero 200 zonyine. Kandi ikindi dore uyu nawe ni umuhanda, aha naho mpagaze ku muhanda, naha ni ku muhanda. Tekereza rero ko mvuye kuri no muhanda ndiho nkagera kuri kaburimbo ari wende kubabwira ni metero 200 zonyine. Mu by'ukuri ni ahantu hafi cyane. Noneho tekereza ko mva kuri kaburimbo nkahita ninjira mu kibanza cyacu. Mu by'ukuri ntago wabyumva uburyo ari ahantu heza kandi hafi. Ngo reka twitegereze kino kibanza cyacu. Muri kubona ukuntu ari cyiza, ni kinini, noneho ni hafi. Hano ni heza cyane. Nk'ubu ngubu duhereye kuri bone ya mbere tukagera kuri bone ya kabiri ni metero 30. Twakongera tugahera kuri bone ya mbere tukagera kuri bone ya kabiri nabwo ni metero 30. Uri kumva uburyo hano ari hanini. Hano hose noneho tekereza ko afite metero kare zisaga 900. None ikindi cyiza cy'ahantu hari umuriro n'amazi. Ikibanza kiri ku muhanda, kiri ahantu hari umuriro, hari amazi, hari abaturanyi, hari ibikorwa remezo, ntako gisa. Hano ni heza nkuko nabibabwiye kandi ni hanini. Tekereza ko buno butaka bwose bufite metero kare 900. Uri kuba ko metero kare 900 ni ubutaka bunini bwisanzuye washyiramo ibikorwa byawe, wahashyira business yawe, wahashyira inzu yawe, wahashyira ibintu byinshi byakuzanira inyungu kurusha uko waba ugurize buno butaka. Buno butaka rero bufite metero kare 900 turi kubigurisha miliyoni 8. Miliyoni 8 yego ni nyinshi, ariko kuri ubu butaka bungana gutya buri ahantu heza ntago ari nyinshi cyane. Ikindi kandi ntago tuguma ku mafaranga miliyoni 8, turaganira nuza turumvikana. Ndabizi neza ko buno butaka nuza uri bubutware. Ndi kukubwira ngo banguka utware buno butaka buri ku muhanda, buri ahantu heza. Mu by'ukuri ubutaka iyo buri ku muhanda buri ahantu heza bahita babugura. Bumunyamahirwe buwa mbere ngwino wigurira ubutaka, ngwino wigurira ubutaka bunini buri ahantu heza, wahashyira ibintu byinshi. Ndabizi neza ko warangije kuhabona wowe, warangije kubona ibintu byahajya bikakuzanira inyungu ruta n'amafaranga wabugura. Ngwino tuvugane, ndabizi neza uraza kubukunda. Nimba uri kwibazera ahantu wasanga buno butaka bwiza gutya mu karere ka Huye mu murenge wa Mukura, wadusura cyangwa ukaduhamagara. Nimero yacu ni 07 30 94 38. Subiza inyuma wumve neza iyo nimero ni 07 30 94 38. Watwandikira kuri WhatsApp turayikoresha cyangwa ukaduhamagara tukavugana tukagufasha. Ikindi kandi wadusura ku ma platform yacu. Dukoresha Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, YouTube, hose wahatubona. Ndetse wanareba ibikorwa byacu bindi dukora kuri YouTube. Fata telefone yawe ugende kuri YouTube wandikemo GIHEREREYE Estate, urahita utubona. Nudakunda Butare urakunda Kigali cyangwa ukunda handi hantu. Dufite ibikorwa byinshi bitandukanye, tubifite Bugesera, Rwamagana, Kamonyi, n'ahantu henshi mu mujyi wa Kigali, n'ahantu henshi kandi heza. Ndabizi neza ko uri buze gukunda hamwe mu hantu hacu, hanyuma uze tuvugane. Karibu iwacu, turabakunda kandi turabategereje. Ikindi kandi nibagiwe kubabwira kandi cy'ingenzi, twebwe dukorera mu karere ka Huye neza imbere ya hoteli Credo neza. Naho wadusura ukaza kuri biro yacu ukatubaza cyangwa tukakwereka ibindi byinshi waba wifuza kumenya. Karibu iwacu rero, turabakunda. Bye.